pait, mayanaan loha, bilog kinaban, nag-aawig maugma. Aleluya. Aleluya, kinagabos mag-ugma, si Kristo buhay na, kita man magkalda, pasalamatan, at sa makakamtan. Aleluya, 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 aleluya. Taptapan po si 14th Easter Angel, Daniel Dale B. Datos. Mag-adjust po tabi. Madidipisilan, mahaloy kita. Mga igin. Oy, mga igin, Nakamuta maliligis o da iton insurance. mag-ali ka mo dyan. Anpong sumunod na itutunton, ang 13th Easter Angel, Khalil James P. Basinal. Abuna naman. Dali na, dali na. Si Khalil, pinangigin ko January 16, 2019 sa Dinabua, Camarines Sur. Sira, mga taga San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Iginiya, ayon kay Ginang Evelyn Basinal, nang pinanganak ko si Khalil through cesarean section, ang heartbeat niya ay hindi normal. 60 ang normal heartbeat ng baby, pero ang sa kanya ay 120. Nilagyan siya ng oxygen at suero. Sabi ng kanyang pediatrician, baka daw may sakit siya sa puso. Kaya dinala ko siya sa Bicol Access Hospital para mag-undergo ng 2D echo. Sa awa ng Diyos ay wala siyang sakit sa puso. Pero ang heartbeat niya ay di pa rin normal. Nag-undergo ulit siya ng x-ray, pneumonia ang naging findings. He has to stay at the NICU for another 14 days. Nagdasal ako kay Lord na pagalingin siya at ipinangangako ko na ipapatuntun ko siya. In God's grace, gumaling siya. Kaya ngayon, tinutupad ko ang pangako na maging isa siyang Easter Angel. Mga ngod, adi ka na tong 13th Easter Angel, Khalil James P. Basinal.
Bangging madiklon, ngunyan nagliliwanag na, ang kagurang nantang mahal na buhay ng gadsya. Aleluya, aleluya, aleluya. Hallelujah, kita gabos magugma, si Kristo buhay na, kita manakal. Pasalamatan, alis na makakam. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Taptapan tapunang God, si 13th Easter Angel, Khalil James P. Basinal. An po sunod na itutunton amo si 12th Easter Angel, Jordan Matthew R. Lordan. Aya ba ni Jordan Dodan, ipinangigin ko December 20, 2020 sa Figurasyon Maternal and Child Care Center sa San Juan. Pero sira taga San Luis, Nabua, Camarines Sur. Si Dodan, igin ni Mark Vincent Pahalurdan, usad na family driver, anggan ni Maria Elaine Abala Romero, usad na pharmacy assistant. Kudarwang bulan pa sana si Jordan Matthew, naulugiya sa tukama, sigitangis, malanang pula kulalawgon niya. Istorya ko lola niya, inaandal tabakakin ono na mangyari, malapakahoben. So ginibo nira, nangadji saka namisara ki amang Diyos, na uda man lugod, tibaad na mangyari ki Jordan Matthew, ta ipatutuntun pa iya, pag-abot sa edad na 5. Hirak nin mahal na Diyos, uda man maraot na nangyari. Sa madaling istorya, nguwan, 5 na edad, kaya ipinalistaya sa katinawan sa sobre. Pag-abot sa tubaloy, tinaw ko sa tuigin ko na mama ni Jordan. Alagad, nabigla iya saka nagungakin taon o ta pinalista, saka dakulong sintabo a kaipuan, kun kaya sinabihan ko na ibalik sa mga sobre. Malata bigla na sanang nagluya sa pagkaon ni Jordan. Darwang aldaw na diri nagkaon, maski gatas, abo iyang mag-inom, kaya naisip ko naman na mga G, na misara utro ki amang Diyos, na maray naman lugod si Jordan, taidagos na apagpatuntun kanya. Pon kadto, iyan sa nag-aram sa nasuigin, nag-ayat na sa pagkaon. Kaya isa din na po si Jordan Matthew, kay baka di mga itutuntun nguwan. Mga ngod, aka na tong 12th Easter Angel, Jordan Matthew R. Lordan. Kinaban ng kaning galing na salidahan. Ang mga kasalanan ni Adan, hari na napatawad naman. Hallelujah, kita gabos magugma, si Kristo buhay na, kita manakal. Pasalamatan, alis na makakam. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Taptapan tapo.
An pong sunod na itutuntun, ana 11th Easter Angel, Pio Lorenzo B. Camacho. Abaoy kaniya, Piu Piu. Ipinangigin ko November 10, 2021 sa BMC Naga City. Nag-i-star sa Zone 3 San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Igin Rodel Meneses Camacho, usad na security personnel, ang gun ni Marlene Abias Bicaldo, usad na sales executive for Pharma. Sigun sa istorya, kakanyang mother, during her first month of pregnancy with Pio, she got infected with COVID-19 and was brought to BMC, putting both their lives at risk because she had contraction already and might lose Pio that time. When she gave birth to Pio, she had an emergency cesarean section due to eclampsia, putting their lives at risk again. When Pio was 6 months and 2 years old, he underwent a procedure for ureter called VCU6 due to reflux. Nguman mga ngod, isa di si Piu Piu, ipinatutuntun ta iya po naging maray na nagdadakulong ikin. Taptapan ta po si 11th Easter Angel Pio Lorenzo B. Camacho. Ayuya, ya, ayuya, ya, ayuya, 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 Pujikan pangkabuhay niya sa MPA Nomis Satanas, nangunong kunong sa katakutan na yung pagdaiban. Hallelujah! Kitagaman, si Kristo buhay na, kita makay na pasalamatan. Ang Diyos na makagaman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Taptapan ta po ng God si 11th Easter Angel Pio Lorenzo B. Camacho. Lolo ko ata yan. An po sunod na itutuntun, amo si 10th Easter Angel, Dranreb II and Beria. Aya ba ni Dranreb? Red. Iya ipinangigin ko March 8, 2014 sa USI Mother Seton, Naga City. Sira taga Zone 2, Antipolo yang Nabua, Camarines Sur, alagad nag-iistarnguan sa 150 Colford Road, North York, Ontario, Canada. Akag igin niya amo si Dranrev Esquivel Beria, usad na teacher, anggan si Marivic Nadal Beria, usad man na teacher. Ang guardian niya amo si Felix Francia Nadal. Si Red,
ay ipinanganak sa pamamagitan ng cesarean section dahil sa polyhydramnios. Pagkasilang, hindi siya umiyak at nahirapan huminga, kaya agad siyang dinala sa NICU. Doon siya ay na-diagnose na may congenital pneumonia. Kinailangan niyang gumamit ng oxygen sa loob ng ilang linggo. Samantala, nakauwi na ang kanyang mami, ngunit siya ay naiwan pa sa NICU. Sumailalim siya sa 3 uri ng antibiotics bago tuluyang gumaling. May mga panahong inakala ng kanyang mga lolo at lola na baka hindi siya makauwi ng buhay. Sa tuwing napapadaan sila sa Holy Cross Parish Church, time team silang nagdarasal. Pagkalipas ng 23 araw, tuluyan siyang gumaling at nakauwi. Welcome home, baby boy, ang masayang sigaw ng kanyang ate Gwen. Nguman po, mababayad ta a video ni 10th Easter Angel, Dranreb II, and Beria. Hallelujah, ikagabos magugma, Kristo buhay na, kita man magkada, pasalamatan ang Diyos na makaman. Hallelujah, 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 hallelujah. Aleluya, aleluya, aleluya. Nagdangog sa kalangitan, nagsimbag ang kapatagan, umawon ang kagurangnan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Kristo buhay na, nagsimbag ang kapatagan, umawon ang kaburangnan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Taptapan ta po si 10th Easter Angel, Dranreb II, and Beria. An pong sunod na itutunton, ang 9th Easter Angel, Samantha S. Devibar. Baoy kaniya, Nena. Namundag ko July 12, 2019 sa Toronto, Canada. Mga taga Santiago yam Ramsan. Iginiya ni Ron Jimar Devibar, usad na registered nurse, anggan si Aileen T. Salcedo, usad man na registered nurse. Kung ipinangigin si Samantha, na dipisilan si mama niya sa pangigin sa ospital, kaya pinag-incubator sa 15 days. Kaya pinanugay iya, kinwesta Senyora di Angustia, na itunto niya pag 7 taon na iya. Kaya nag-uli si Ranguan na mag-ina, tanganing mautob supanuga nira. Pagpapasalamat po ko answered prayer. Nguwan po, mababayad ta, kanatong 9th Easter Angel, Samantha S. Devibar. Taptapan ta po. Aldaw bagong minasirang sa tahaw nin kabukidan, si Kristo na buhay ngunyan, duman sa iyang lulugngan. Hallelujah, pinalabas magugma, si Kristo buhay na, pinamanakal na, pasalamatan, ang Diyos makakapan. Hallelujah, 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 hallelujah.
Taptapan po ng God ang 9th Easter Angel, Samantha S. de Vivar. Sunod na itutunton amo si 8th Easter Angel Aria Athena Relano Redonda. Si Baby Aa, aki ni Dina Benegas Relano ng Ramsan, La Opinion na Bua Camarines Sur, at ni Philip Cesar Sernal Redonda ng San Vicente, Nabua Camarines Sur, nakapiling na ngunyan kan sa tong Panginoon. Ngunyan nakaistarang pamilya ni Baby Aa sa San Isidro, Poblasyon, Nabua, Camarines Sur. Si Aria Athena ay sarong revived baby, pakapangaki kang pandemic, March 25, 2020, ay pinagkarabubuhay lamang. Inaram kang doktor na suspected with heart problem ang bunso. Kaya bilang pasasalamat sa Panginoon ay nanuga kami kan kanyang ama na ipatuntun siya digdi sa Holy Cross Parish pag siya 7 years old. Pero ngunyan, wala na ang kanyang ama na nakapiling lamang ni Baby Aa ng 1 year and 5 months, pero pinadagos ng kanyang ina ang panuga bilang pasasalamat na nagdadakula si Baby Aa na masigla, healthy at bibo, na walang sakit o paghihirap na nararamdaman. Lumalaki man nang wala ang kanyang tatay, pero madami ang mga tito at kamag-anak na nagpaparamdam ng pagmamahal. Mga ngod, itutuntun na ang 8th Easter Angel Aria Athena Relano Redonda. Malinaw na kalinitan, siyang paiso, dakulang pakinabang, gabos kaining, bigayo kay Kristo. Nasa tong kagawang na. Aleluya, kita kabos maogma, si Kristo buhay na, kita man makala, pasalamatan, ang Diyos sa mga kapan. Aleluya, 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 aleluya. Taptapan tapo si 8th Easter Angel Aria Athena R. Redonda.
Mababayad na po ang 7th Easter Angel na itutunton. Si Angel Keisha Adriana B. Sapugay. Abaoy kaniya, Chambe. Pinangigin ko December 6, 2018 sa Dinabua, Camarines Sur. Mga taga Santa Elena Baras na Bua, Camarines Sur. Igin ni Mondian T. Sapugay, usad na Philippine Army, saka ni Maricar Cortez Baal, usad na public school teacher. Si Kieska ay pinanuga dahil ang kanyang mami ay nakunan sa unang pagbubuntis. Makalipas ang ilang buwan, muli siyang nagbuntis. Nang ipinanganak si Keisha sa edad na 3 buwan, siya ay na-ospital dahil sa severe UTI. Habang dinadala siya sa ospital, hindi na siya humihinga at nangingitim na ang kanyang labi at katawan. Buong pusong nagdasal ang kanyang mami at nangakong isasama si Keisha sa Easter Angel sa edad na 7, basta't gumaling lamang ito. Kaya bilang pagtupad sa pangako, narito ngayon si 7th Easter Angel, Keisha Adriana B. Sapugay. Kristiyano, panahon namin pagbabago. Si Santa Maria ang satong saklolo, ipamibi ang gabos na mga tao. Hallelujah! Kitagabos magugma, si Kristo buhay na, kita man makalda. Pasalamatan, ang Diyos magkakauntan. Hallelujah! 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 Taptapan tapo ng God si 7th Easter Angel, Keisha Adriana B. Sapugay.
Mababayad ta na punguan na itunton ana 6th Easter Angel, Sofia, Franz, and Hugo. Si Pia, namundag ko April 22, 2019 sa Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center sa Kabusaw. Sira naka-star sa Zone 6, Lourdes Yang, Nabua, Camarines Sur. Iginiya ni Silvestre B. Hugo Jr., usad na nurse, anggan ni Hazel Franz S. Nilo, usad man na nurse. Sigun sa istorya, our child has been promised to be one of the Easter angels once she is able to talk. This is the fulfillment of that promise in gratitude for the answered prayers. Mangangod, aka na tong 6th Easter Angel, Sofia, Franz, and Hugo. Sa tong kinaban, labis-labis na nakukulgan, mga pag-iriwal, violensya, mayo ni katapusan, sa pagkabuhay ni Kristo, hagadenta ang katunginungan. Aleluya, kita labos magugma, si Kristo buhay na, kita man makalda, masalamatan, ang Diyos sa makakalda. Aleluya, 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 aleluya. Taptapan tapo ng God si 6th Easter Angel, Sofia, Franz, and Hugo.
Daan pong sunod na itutunton, anak ka na tong fifth Easter Angel, Luis Franco Barba. Si Franco, pinangigin ko October 12, 2019 sa Taguig City. Naka-star si Rangwan sa Zone 1, San Isidro, Nabua, Camarines Sur. Igin ni Emilio Casulya Barba, usad na LGU, employee sa MSWDO. Ku January 2021, his mama ne underwent hysterectomy and was diagnosed with stage 3B endometrial carcinoma. Usad na simana bago ko Holy Week ko 2021, naging critical subuway niya sa Mother Seton Hospital dahil ko komplikasyon sa cancer. Kadakol na procedure and treatment pinaglabusan niya, matugbungan sa naabuhay niya. Di naging madali para ko pamilya nira sa panahon na adto. Una, diri preparado financially, kamahal ko mga kupag-kemo sa bulong. Ikarwa, panahon sa pandemya, ko COVID-19, kinsari kadipisil mag-anap sa ospital, kamahal at bawal magbisita para ipamati ang moral support kaniya. Uda ibang kinapitan a pamilya nira kundi natuok na pagdebosyon ki amang Diyos na sana matawan iya sa ikaruwang buhay panuga ni mami niya na ipatuntun si Franco pag naray si mama niya. Nguwan, pamilya nira inuotob so panuga ni mamila kaiba napangadjion natawan pa si mama niya sa mas alawig na buhay para mas maasikaso nira magluto sa masiram na pagkaon ta magserbiki amang Dios. Uda imposible ka kanatong kagurangnan. Nguwan 4 na taon na iyang cancer survivor. Kaya inuotob nguwan so panuga ki Luis Franco Bara, akanatong 5th Easter Angel. Taptapanta na po pagtunton kay Franco. Daing pagkakaintindihan, mga material na bagay, ang magaban ng dahilan, pagsulsul, pagkaminuutan, asin kapatawaran, inigabus, iduluta, sa kagurangnan. Aleluya! Aleluya! Kitapos mag-ugma, si Kristo buhay na, kita man makalda, pasalamatan, ang Diyos sa mga kamhan. Aleluya! 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 Mga ngod, tawan ta po sa makusog na palakpak si 5th Easter Angel, Luis Franco Barba.
Anpo sunod na itutunton amo si Fourth Easter Angel Rachel Dotilios Braga. Si Chinchin ipinangigin ko May 10, 2022 sa Dinabua. Sira, taga San Antonio, Poblasyon, Nabua, Camarines Sur, alagad nag-i-star sa Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Iginiya ni Charles Hernandez Braga Jr., usad na miyembro ka Philippine Air Force. Anggan ni Dr. Raquel Dotilios Braga, kag sadiri ka Dotilios Dental Clinic. Istorya ni mama niya, I made a promise to the Lord that if our child would be born healthy and normal, we would dedicate her to join the Easter Angels. During the time my wife was pregnant, it was the period of COVID-19 pandemic. Almost 1 week, she took medicines like Biogesic pain relievers, etc., expecting that it was just the effect of the AstraZeneca vaccine causing the fever. My wife, my sister, and my brother-in-law were experiencing the same thing. We were not yet aware that she was already pregnant when she received the first dose of the AstraZeneca vaccine. Because of that, we were worried and kept praying for the safety and health of our baby. We had a checkup with Dr. Colleen, one of the best OB-GYN doctors in Rinconada. She advised us, ipanugan ninyo. She told my wife, maybe you're forgetting one thing as a doctor, and that is God. Trust in Him. Even if you say that 3 kids are enough, when it's God who gives you, nothing is impossible for Him. Your child is a gift. I was very thankful that God sent an instrument to remind us that we should trust in Him. It's just sad that Chinchin's grandfather, Lolo Ramon, already passed away. He was one of the most excited for Chin na ituntun to become one of the Easter Angel. By God's grace, our child was born normal and healthy. Now, we are fulfilling the promise that we made to the Lord as a sign of our gratitude and strong faith. To God be all the glory. Mga ngod, taptapan tapo, Fourth Easter Angel, Rachel Dotilios Braga. O Maria, inang mahal, kami mo man pabibian, an sa imong kaninigan, asing kabinian, ladawan man arugon, ning mga kababaihan. Hallelujah! Ang sa sukma, sige subuhay na, sa salamatan, Hallelujah! 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 Hallelujah!
Nguwan po sunod na itutunton, a third Easter angel, Carla Keith Banyaga Padama. Sisi was born on January 10, 2020 sa Santa Maria Josefa Foundation Hospital sa Iriga City. Naka-star sa Zone 6 San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Igin ni Carlos Ramos Padama, usad na civil engineer na OFW. Ang ni Edith sa Pinoso, Baniaga, usad na barangay Kagawad. Sigon sa istorya, the day they found that they were pregnant was a big blessing because at her age of 42 years old, may isang anghel na nabuo sa kanyang sinapupunan. During her pregnancy journey, sobrang hirap kasi that time nasa Saudi Arabia siya nagtatrabaho. At 4 months, umuwi siya sa Pilipinas para dito ipagpatuloy ang pagbubuntis. My trip was very challenging because from Saudi airport to Naiya. And when I arrived, I was rushed to the Makati Medical Center. Dahil sobrang sakit ng kanyang tiyan. Kaya nung time na iyon, sinabi niya sa sarili niya na pinagdadasal ko na maging okay ang aking baby. One day, magiging Easter angel siya. Sa panganganak ko sa kanya, akala ko makakaya ko ng normal. Ngunit na uwi sa cesarean section. Kaya lalong tumibay ang loob niya na yung kanyang promise ay tutuparin na maging Easter angel si Sisi. Kaya nguwan mga ngod, mababayad ta si Sisi na itinutuntun bilang pagtupad ko pangako ko kanyang mami. Taptapan ta po ading third Easter angel, Carla Keith Banyaga Padama. Kaming mga kaakian na pilming nasa langsangan, kaiba kami ni Kristo sa iyang kasakitan, nganing day kami mapako sa indang kapabayaan, bagong resolusyon itaon nindol sa mungunyan. Hallelujah! Kinulabos na ugma, si Kristo buhay na, kinabanakan na, sasalamatan, at gusto mo kakamtan. Hallelujah! 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 Tawan tapo sa makusog na palakpak, si third Easter angel, Carla Keith B. Padama.
Mangangod, anpo sunod na itutunton, amo si Second Easter Angel, Nico Stephen Regalado Real. Si Toti ipinangigin ko June 1, 2022 sa Santa Maria Josefa Foundation Hospital sa Iriga. Sira naka-star sa Zone 2 Masagana Street, San Antonio, Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Si Toti igin ni Nico Madera Real, usad na empleyado sa SSS Naga Branch. Anggan ni Graciela Lobetania Regalado, usad na empleyado sa CSPC. Alola niya amo si Eleanor Lobetania Regalado, retiradong maestra sa Nabua National High School. Kung pinagmabros si Toti o si Nico Stephen ni mama niya, pirming pinagrurugo. Napiritan siyang pumundo sa trabaho, tagrabi sa paglikay niya. Pirmiyang dinadara sa tuo bigay ni niya for check-up and for treatment. Agko time nagrabi sa bleeding niya, and she was rushed again to her doctor. Kadtuya na nuga, anggan nagparapangadji, together with the rest of the family, na maging healthy and safe sa naiya, anggan sa baby na pinagmamabros niya. Baby Toti was born through an emergency cesarean section. Imbis na third week of June, so expected date of delivery, naging June 1, tasuliog niya napupuraputan sa tulong luknong na cord coil. Kindiri gayud nag-emergency CS, violet na sa kolor niya. With the doctor's help and medications, coupled with prayers and strong faith, a cute baby boy with red lips was born. Habang nagdadakulo si Toti, he used to hum the songs of Inang Katipanan, Inang Peña Francia, and Alleluia. Last month, he told us, Mama, I want to be an Easter angel. We were reminded of our panuga na ipatunto niya. Kaya ang sadi si Toti, tanganing mautob so ipinanuga na maginusad sa mga Easter angels bilang pasasalamat sa mahal na Diyos kaiba si Virhen Maria. Mangangod, Second Easter Angel, Nico Stephen Regalado Real. Maria, inapalatan, nisog kagulangan, halana kamuduan, taaki mo, buhay ng ngunyan. Alleluia, kinalabos na gugma, si Kristo buhay na, kita man magkalda, pasalamatan. Alleluia, 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 alleluia. Tawan tapunang God sa makusog na palakpak si Second Easter Angel, Nico Stephen Regalado Real.
Andan, munta na po aka na tong sa diri. Tamababayad ta na po. Ana pinaka-highlight nuwan. Ana pagtunton, kaka na tong Easter Angel 2026. Claire France Misola Beredico. Si Claire namundag ko June 21, 2021 sa Irigas City. Taga Zone 5, Santiago Yang, Nabua, Camarines Sur. Igin ni Rani Chito Dayupay Beredico, usad na maritime instructor ang gani Attorney Gladys Misola Beredico, usad na public prosecutor. Baby Claire France Misola Beredico truly embodies the miracle her parents prayed for. Her father, Daddy Chito Dayupay Beredico, a former acolyte and son of Milagros Dayupay Beredico, a former lector of this parish, gave up his life to build a family. Choosing to work as a maritime instructor and assessor, he stayed close to home to devote himself to the family he longed for. Her mother, Mami Gladys Vega Misola, persevered through health challenges and now serves as a public prosecutor. Their love and sacrifice paved the way for Claire's arrival. Years ago, Claire's parents longed deeply for a child, but the journey was not easy. Both were occupied with demanding work, her dad in Manila and her mom in her legal career. Yet, whenever Daddy Chito returned home, they would visit the Peña Francia Church to pray for the gift of a child. Their prayers were filled with hope even as challenges mounted. Mommy Gladys was diagnosed with PCOS, polycystic ovary syndrome, making pregnancy difficult. Still, they continued their devotion to Inang Piña Francia, promising that if ever their prayers were answered, they would make their child an Easter angel. During the height of COVID-19 pandemic, Claire came exactly on Father's Day and her daddy's birthday, June 21, 2021. Her birth coincided with a year of work lockdowns for her dad and health struggles for her mom. Yet, her arrival was a profound blessing, an answered prayer. That is why she was named Claire France in honor of Inang Piña Francia. She wasn't just born. She was prayed for, hoped for, and promised to be an Easter angel. Despite health challenges and uncertainty of the pandemic, Claire arrived as a light when hope seemed dim. Her birth was followed by another blessing, the arrival of her sibling CJ. But days before her mother's birthday, she experienced a miscarriage. In their grief, Claire's parents remembered the panuga they made, that Claire would be an Easter angel. They believed the miscarriage was a reminder of the vow. And so after months of healing, and with the support of family, friends, and relatives, they fulfilled their promise, making Claire the Easter Angel 2026. Claire is now enrolled at Cornelia Montessori, Nabua, where she has grown into a happy, smart, and healthy child. Kaya mga ngod, mababayad na po iyang one, si Easter Angel 2026, Claire France Misola Beredico. Hallelujah.
Kaya kamong mga taga-kinaban nat kan dugo ni Kristo, irong tumatong ko sinindo. Pagkamugtak sa indo, sa tahaw nin oripon, gabos ni Satanas, kaiwal nin Diyos. Kutana bakong langit an aabdan, kundi impyerno na daing katapusan. Tawo sa imong pagkaturog, sa karatan nin kasalan, bumangon ka na, magsulsol, mabuhay sa Diyos na kabutan. Uya si Maria, na ina ni Jesus, naging ina mo siya, duman sa krus. Kaya sa iya ka pumaampon, daing liban kanyang tutubuson. Alleluia, kita gabos magugma, si Kristo buhay na, kita man makalda, pasalamatan, ano sa makakalhan. Alleluia, 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 alleluia. Ngunyan na aldaw, nakita magrokyaw, ngunyan si Kristo, makamtan Victoria, sa tuad grasya, langit bukas na, ang kahadean ni Satanas tapos na. Alleluia, kita gabos magugma, si Kristo buhay na, kita man magkalda, pasalamatan, anin sa makakamhan. Alleluia, 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 alleluia. Mga tugang ko na mga Kristiyano, mag-ibagabos, magsambabulanos, kay Kristo Jesus, nasa tuyang Diyos, asin sa tuyang palatubos. Alleluia, kita gabos magugma, si Kristo buhay na, kita man makalda, pasalamatan, anin sa makakamhan. Alleluia, 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 alleluia. Mag-ugma asin magaya-gaya ka, o Birhen Maria, alleluia. Hulitaan kagurang nan totoong nabuhay na, alleluia. Tawan tapos sa makusog na palakpak, aka na tong Easter Angel 2026, Claire France Misola Beredico. Ano na yun? Ano ah? Alleluia, kita gabos magugma, si Kristo buhay na, kita man magkalda, pasalamatan, ang Diyos na makakamhan. Alleluia, 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 alleluia.
Mamibig kita. O Diyos, huli sa pagkabuhay, liwatin sa imong aking Seso Kristo, na sa mong kagurangnan, nagpakanigong mapaugma mo, ang bilog na kinaban, nakikimahera kami, nahuli sa pagsurog ni Birhen Maria, na sa iyang ina, pakaabot lugod sa mga kagaya-gayahanin buhay, na daing kasagkuran, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Bago po ang huring bendisyon, ang sakuyang pasasalamat sa gabos na naging imbelto sa solemneng pagtunton, asin pagsalubong. Asin ini po na gabos kita nakasaksi sa tabang kang mga live streamers. Siring man ang LGU Nabwa sa pagtaos at pagpasubli sa tuya kang lead wall. Siring man ang provincial government kan Camarines Sur, tanganing gabos makasilong makasaksi kan solemning pagtunton nyato ngunya na aga. Siring man ang gabos na nagtabang sa tuya, ang mga parabaton, ang mga live streamer, mga banda, ang mga may sadirik, ang mga pasos, asin ang gabos na nakisumaro sa tuya ngunyan sa tuyang pagtiripon ngunyan na aga. Of course, sa ibang mga pasalamatan sa tiyan sa celebrar niya to kan Santa Misa. Ang kagawrangnan mapasayindo, Asin sa imong espiritu. asin bidisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, anama, asin anaki, asin an Espiritu Santo. Amen. Alleluia, kita gapos magugma, si Kristo buhay na, kita man makalda, pasalamatan, ang Diyos na makakaman. Alleluia, 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 alleluia. Victoria, Santo at grasya, langit bukas na, ang hadere ni Satanas tapos na. Alleluia, kita gabos magugma, si Kristo buhay na, kita man makalda, pasalamatan, ang Diyos na makakamhan. Alleluia, 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 alleluia.